kusasa kodwa mase ubhekene naye indlela hlatshwa ngiyamemezela namhlanje ngoba uhamba kwalensizwa ukuthi ukhona ngamakhaya ukhona ngabantwana indlela hlatshwa. Hallelujah. Uzoyidla imithi kuze kube nini? To be honest, uzoyidla kuze kube nini? Usho ukuthi umendo wakho umuzi wakho ungawuvusa ngomithi ngomuntu kuze kube phakade. Usho ukuthi umsebenzi nje lo owakho awubuke nje umsebenzi womuntu oqashiwe oyifukuzela yena njalo ngebreak methola mhlamba ngabe unqunyelwa ama-hour uyathola use toilet useyoququda ngabe uya uyabona leso stress uyabona leso stress njalo uma ungena wena awungeni usuyagcoba ilentuzana ngabe ugcoba ini abangithanda ibhosi ayile usenzela umsebenzi maniphela leli bhodlela kufanele uyofuna elinye ufafite ngelinye ilanga ulayini umuntu ucikeke kodwa uJesu amanye abanyeba azadla zakhe athi mina nonke atisindo nenkathelayo athi zanini kimi mina ngizokuliphumuza. Yo, hey, come on, Mfundisi. Uthi zanini kimi mina ngizolenza njani? Hey, uyakufuna ukuphumula oza kuwe ukuthi moke wafika kuya ngabuzana ukuthi kwenzeka ngakho kwenzelana moke wafika kuya khona uyakhonana lona engikhuluma wasikhona silahliwe wasikhona sideliwe phakathini yangakithi sasinye nje. Hey, kodwa sathi sesibalekela kuye sathi masibalekela kuye wasikhona wabafica behlanza amanetha wesethi ngitsheleke nomkhulu. Uyabona uma ungamtsheleka impilo yakho yonke lento ehlala esikhwameni uyayibona ukuthi ayinamsebenzi usindwa ubala ngoba uzophila la kuwe enhlizweni.